Mutino-inĩ ũyũ wa thaa 8 cia ũtukũ wa gũkĩa Jumatatũ, ngari ĩno ya matatũ ya kambuni ya Eldoret Shuttle yumĩte Eldoret yerekeire Nairobi ĩrerĩkana gũte mwerekera na kũgaragara itũra-inĩ rĩa Chachagwan. Na ilifanyika saa 8 ya usiku na hiyo ngari ilianguka peke yake. Dereva alipojaribu kupanda runway ramp labda jaribu kunjiokoa. Andũ 5 magĩkua hau na arĩa angĩ marahonokire na nguraro magĩtengerio thibitarĩ-inĩ wa Moro kũrĩa ũngĩ ũmwe akuĩte akĩrigitwo. Ikaua watu 5 papo hapo, hao wengine karibu 6-7 wakaletwa hospitali hapa ya Molo. This morning at around 2:45 a.m. we received 13 casualties of an accident that happened around Chachagwan area, and we received 13 casualties. Unfortunately, one died while receiving treatment at the outpatient department. Alikuwa anakuja polepole mzuri. Angekuwa anakimbia hata hakuna mwenye angetoka ndani. Sasa kufika hapo kuteremka breki ikakataa. Kukataa nikasikia niruka mabamba, kamuuliza ni nini? Nilikaa nakaa nyuma yake. Kaniambia ni breki. Kamwambia aita irudishe hapa kwa wall. Ikwaruze tu hiyo speed inaenda. Tukiruka mapambo ita nini? Wakati niliangalia mbele nikaona hakuna gari, kamwambia irudishe katikati, usikoe hii hapo side hapo kando ya pavement kwenda nje. So watu wakaanza kupiga nduru hapo, wengine wakatia driver moyo, wakamwambia jaribu tu polepole tukiomba Mungu. So wakasema, wengine nilikuwa nasikia kiambia driver fika tu mahali ndio usukume uweke huko kando. Matereba nĩ mararirikanĩtio kũgĩa na ũmenyereri na mũno haha Chachagwan nĩ gũkorwo nĩ handũ ũgwati na nĩ hakoretwo hakĩoneka mĩtino mĩingĩ. Mũtino ũyũ wonekete rĩrĩ thĩ yothe rungu rwa ũrũmwe wa mabũrũri UN kũraririkanwo kiumia kĩa ũmenyereri barabara-inĩ kĩrĩa gĩkoragwo kuo gatagatĩ ga tarĩki 15 na 21 mweri-inĩ wa gatano. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangũi wa Mwangi.